Yesu akasimama akamponya. Nauliza, jambo gani tamshinda Bwana Yesu? Mambo yote kwake yawezekana, mambo yote kwake yawezekana. Siku moja Yesu akitembea, akaambiwa binti ya Yairo amekufa. Alipoenda Yesu kasema amelala. Binti amka, binti akapona. Nauliza, jambo gani tamshinda Bwana Yesu? mambo yote kwake yawezekana, mambo yote kwake yawezekana. Mambo yote kwake yawezekana. Siku moja Yesu baharini, upepo ukavuma. Yesu akasimama akaukemea, ukapoa kama alifanya zamani. Anaweza, anafanya hata leo. anaweza, Hakuna jambo gumu kwake. jambo gani tamshinda Bwana Yesu? Mambo yote kwake yawezekana, mambo yote kwake yawezekana. Jambo gani tamshinda Bwana Yesu? Mambo yote kwake yawezekana, mambo yote kwake yawezekana. Naulizani, jambo gani tamshinda Bwana Yesu? Mambo yote kwake yawezekana, mambo yote kwake yawezekana. ni shida gani baba inayokusonga? Ni shida gani mama inayokusumbua? Nataka nikwambie, Yesu anaweza, 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 anaweza. Yesu anaweza, anaweza, Yesu anaweza, anaweza, Yesu anaweza.